هێزن سووریا دموکراتیک لە باکووری حەلەبە بە پێشوا دەکەون و دەریەن سینووریەن تورکی لە پێش 7,000 کۆچبەر جە حەلەب و ئیدلیبە گرتیمایە. ڕێڤەبەریە خواستەری نونەرتیە خوا لە مۆسکۆ ڤەدکە و ئەردوغان دەبێژە پایەدا لەسەر سەرەی کوردان بووە بەلاو. فڕۆکەی ناونەتەوی بە توندی بارگەهێن داعشێ لە کەرکووکێ تۆباران دکەن و لە وانێ دەناوبەرە پەکەکە و ئەرتێشە تورکیدا شەر و تۆباران. دووبارە سلااف لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانê di bûyereke trafîkê da sê kes di nav agir da jiyana xweş destan. Li gorî malpera Kurd Tudê ku duhdanê sibehê li ser riya bajarên Dîwanar û Sakizê yên girêdaya parêzgeha Sinê kamyonek û otomobîleke sivîlan li hev ketin. We di encamê de agir bi her du otomobîlan ket ku têda sê kes di nav otomobîla de hebûn şewitîn û jiyana xweş destan. Partiya Demokratîk a Kurdistanê Îranê banka yeketiyê li pedeke kir û ragihandiye ku ev yek bi tenê neyarên Kurdan qanzinc dike. Herwisa pedeke a Rojhilatî Kurdistanê duh li bajarê Kuyê yê başûrî Kurdistanê şanzemîn kongreyê xwe li derxistiye û di vê kongreyê de bank li Partiya Demokratîk Kurdistan pedeke kir ku bi hevra yeketiyekê eva bike. Ji Rojhilatî Kurdistanê em herin başûrî Kurdistanê firokeyên hevgirtina navnetewî bargehên Daişê bi tundî li eniya başûrî bajarê Kerkûkê tۆbaran kirin û ziyaneke madî û canî gihandin rêxistina Daişê. Jêderekî leşgerî ji Kerkûkê diyar kiriye ku firokeyên hevgirtina navnetewî bargehên Daişê li navçeya Xalid û gundê Meryembêk yên li başûrê Rojavayê bajarê Kerkûkê bi tundî tۆbaran kirin. Heman jî derî dazanîn ku hejmarek mezin ji çekdarên Daişê kuştî û birîndar ketin. Her li başûrê Kurdistanê rêxistina Daişê ya terûr bi 5 drombêlên mayînkirî êrîçî çeperên hêzên pêşmerge li eniya Meğmûriyê kirin û hejmarek ji pêşmergê jiyana xweş destan. Jêderekî ji hêzên pêşmerge diyar kiriye ku rêxistina Daişê bi 5 drombêlên mayînkirî êrîşî bargehên hêzên pêşmerge li gundên Kodêla û Girê Merdîlê yê li eniya Meğmûrê kirin û pêşmerge ji aliyê xwe berseva wan dan û şer di navbera her du aliyan de derket. Ku di encamê de sê çekdarên Daişê hatin kuştin di nav wan da serbazên Daişê hebûn û neh pêşmerge jî di heman şerî da jiyana xweş destan. Berdevke Koşka Spîya Amerîkî Josh Earnest ragihandiye ku hejmara çekdarên Daişê li Sûrî û li Iraqê kêm bûye û daketiye ta 25,000. Josh Earnest di hevpeyvîneke rojnemavanî de diyar kiriye ku êrîşên hêzên hevpeymaniya navnetewî bi ser bargehên rêxistina terorîst ya Daişê ve bandoreke mezin gihandine çeteyên herwisa Earnest dazanîn ku hejmara çeteyên Daişê li Sûrî û li Iraqê kêm bûye û daketiye ta 25,000 çeteyî. Hevgirtina giştî ya karûbarên penaberan li Iraqê diyar kiriye ku 134 welatiyên wan bi meha borî da di navbera Tirkiye û Yûnanistanê ve binavbûne û jiyana xweş destdane. Desteya giştî yan Deştî Cemal serokê hevgirtina giştî ya karûbarên penaberan li Süleymaniyê diyar kir ku di meha borî da tenê 134 welatiyên Kurd û Ereb ji Herêma Kurdistanê koçber dibûn û di navbera deriyê êca da binavbûn û ta niha termê 57 kesî winda ye. Serokê hevgirtina giştî ya karûbarên penaberan domandiye ku di sala 2015 da nîzî 200,000 kes ji Iraqê û Herêma Kurdistanê berê xwedana Ewropa û her çend rojan termên welatiyan tên Kurdistanê. Li ser mijara civîna Barzanî li gel partiyên siyasî bo mijara referendûmê û serxwebûna Kurdistanê berdevkê bi navê Dîwana Seroketiya Herêma Kurdistanê diyar kiriye ku ew civîn hatiye paşxistin. Seroketiya Herêma Kurdistanê jî diriya daxuyaniya da dazanîn ku civîna Mesûd Barzanî li gel partiyên siyasî ku gereke îro li ser xwasteka Partiya Yeketiya Niştimanî hatiye paşxistin da ku wextekî zêde bidin partiyên siyasî da ku di civînê da beşdar bibin.
لباکوری کردستان شانده که ریوبریا پارتیا کوماری یا گل جهپه بشه درسمه بر باجار آمده وادچه داکو آلوزیا سیویلن جنیزک و بشوپینه جدرن میدانی جدرسمه را گهاندن که ده شانده جهپه بر بسورا آمده وابچه و روشا ولاتیان بشوپینه لی تخمین هنه که هزن اولکاری ریل پیشوان بگرن همان جدران دانا زانین که ده نهی و مهیده جی ده شانده که جهپه سردان باجر سلوپی و جزیره بوتان یا شرناخجی بکه و لسر روشا وان نافچهان راپورک آمده بکه و را دستی پارلمانتوی ترکیه بکه. دستگاه گشتی پارێزگەها ئامادە یا باکووری کوردستانی داخواز جو وەزارەتە دادە یا تورکی کریە کۆ بێرزاندنێ لەسەر سەلاحەدی دەمرتاش وەرە ڕاکردن داکو ئەو وەرە جەزاکردن بە بەهانەیە ئەندامەتیە پارتیا کارکەرین کوردستانی پکک و لڤاندنا گەل لە دژی حکوومەتێ دەستگەرە گشتی یا ئامادێ گەل نەیەمەک لێ گەل هەفسەرۆکی پارتیا دەموکراتیک ئاگەلەن هەدەپە سەلاحەدی دەمرتاش هەلدا کۆ تێدا وەزارەتە دادە یا تورکیا خواست کو دمرتاش و فیغان یکساکداغ جو پارلمانتوی برده داکو هر دو ورن جزا کرن. لپارێزگەها ئەوانەی هەر لە باکووری کوردستانی شەر و پەفچوون دنابارە گریلاین پکک و ارتشا تورکیدا دەرکەتە هۆلێ ژێدەرێن خۆجەهی ji wanê راگیهاندن کو دوهدانە ئیڤاری li taxên rêya armûşa û artimanê yê bajarê wanê şer û pevçûnên tund di navbara gerîlayên pkk û artêşa Tirkiyeyê de qewimîn û şer ta sê demijmêran berdewam kiriye bey ku tizayaniyên canî hebin. Wezîrê Hundirîniyê Frensiyê Bernard Cazeneuve doze kara hevbeş di navbera Yekîtiya Ewropa û Tirkiyeyê derbarê krîza penaberan kiriye. Cazeneuve diyar kiriye ku gereka Yekîtiya Ewropî û hikûmeta Tirkiyê bi hevra toreyên rêbendên penaberan kontrol bikin. Cazeneuve doz ji Yekîtiya Ewropî kiriye da ku piştgiriya madî pêşkêşî Tirkiye bike da ku li hemberî krîza penaberan bisekine. Ji aliyê xwe Yekîtî jî bang li Tirkiye kir da ku sînorê xwe li pêş penaberan ber bi Ewropa ve kontrol bike. Serokwezîrê Tirkiye Ahmed Davutoğlu planeke nû ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdan li Bakurê Kurdistanê pêşniyaz kiriye. Lê ev plan danûstandinan bi Partiya Karkerên Kurdistanê re qebûl nake. Di rapora bêde agahiyên bêhtir li ser rewşa siyasî em hevrat hameşek. Bu 78 milyonun içindeyken Qonaqeke nû ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdan li Bakurê Kurdistanê bi navê pêvejoya Şêwirê derdkeve. Serokwezîrê Tirkiye Ahmed Davutoğlu derbarê şerê di navbera artêşa Tirkiye û Partiya Karkerên Kurdistanê PKK de di berdewamiya di heyvên de. Li bajarên Bakurê Kurdistanê planeke nû ji bo çareserkirina vê krîzê pêşniyar kir. Lê projeya rêveberiya xweserî li bajarên Kurdan bi tundî red kir û danûstandinên bi PKK re jî qebûl nekir. Li gorî hin amûrên medyayî yên Tirkiye ku plana Ahmed Davutoğlu ji bo çareseriyê ya ku li zanîngeha Erteklo ya bajarên Mêrdînê pêşniyar kiriye. Ji deh xalan pêk tê û xalên sereke ji wê ew in ku operasyonên leşkerî û şerê navxweyî were rawestandin û ev plan wekî projeyeke biratiyê nû bi nav kir. Herûsa Davutoğlu li Mêrdînê di daxuyaniyekê de sozda sivîl û partiyên Kurdan li deverê ku dê ew ê destûreke nû ku mafêgelê Kurdan biparêze ava bikin û anî ziman ku dê destûra nû çareseriyeke demokratî berfireh çêbike. Ji aliyekî din ve Serokwezîrê Tirkiye ragihand ku dê ew ê tezmînatan bidin hemî sivîlên ku ji ber şer û pevçûnan zirar dîtine. Herûsa dê hemî deverên ku hatine wêrankirin jî ji nû ve werin avakirin. Lê gorî medyaya Tirkiye ku plana Davutoğlu dê asteke nû jî danûstandinan bi gelê Bakurê Kurdistanê re ava bike. Lê Oğlu di heyama gotinên xwe de dibêje ew danûstandinan bi kesên ku çekan radikin re nakin. هەرگولiyên bêtir li ser rewşa Bakur li Banûçegihanê me Mehdî Motlo ji Amedê li gel me ya kek Mehdî êvar baş. Çi hîrguliyên zêde li batehna derbarê rewşa meydanî bi taybetî piştî sûra Amedê hîro li Wanê agir giribûye. Belê. Ez benî şer û gengeşî ji xwe bê navber li hemû deverên Kurdistanê xastan li bajar û bajarokê Kurdewar dîsa berdewam e li Wanê jî do bişev êrîşekî birneser yani gengeşiyekî û perçûnekî di navbera hêzên dewletê û yê
گریلای پککی دا چه بو هر وها لعامد جدیسا به ناور اپراسیون بردوامن د جزیره جی بردوامه و ایران د اوکی دا د جبوی پاکش کرنا بومبه کی خفکری د اپراسیون کی دا سی افسرین ترکی دیسا بریندار بون لآمده لبلی هندک گشتان دیجی هنل وکیویل نافشه حزاق شرناخی جی کردن نشتاجی د مدرسه کی مازون دانه جبر کو ایرو وزارت پروردهیه ترکیه اسمسکی جمع مستین نافچه را ریکر و گوت دویکو او نافچه ترک بکن هر وها نافچه هزاقی 1200 حب ما مستهنه جوار اسمس کی ریکر گوت دویکو اون نافچه ترک بکن بو سمینیره کی تایبت اون هم استانبوله بگوان او یک یعنی وقت فرمانه که جالی گل و ما مصطفى هاتن ناف کردن و خوفه که مازن شلوان پیدا کرد جبر کود بریا اپراسیون جزیره سلوپی و آمد داجی بانگوازیه که وها یعنی به رنگی دیسا هات بو کردن و پشت و بانگوازیه اپراسیون دست بکردن بله مهدی من خاطر شتاك ديجي تناس بكرة لدوري روشا ميداني دوار سياسي داجي سرك وزير تركي بحث بلانك نو درباري چاره سريه و دانوستاندنان بكردارا دكه پارتیان سیاسیین کرد حتی چرا دایه و پروژه و پلانه قبول دکن؟ یعنی پشت هاتنا داوود اوغلو روژا اینی مردینه هر کس بندواری که مزن لبنده و پروژه بوده ولی بهتر دیسا گرانی دانه سر پلان و پلانسازی آبوری از جالی خلقی دانه حتی قبول کردن و رخصتن سیاسی و هدک پارتیین يعني هم هدفه وجبلي هدفه جيبه وك تشتكي او ديتن يعني تشتكي بهوربار ديتن تشتكي جدي نديتن يعني شكي دخازن كويدي يعني افتشتكي دولة وعده كردات كا جبوا معده انسانيه جبوا دلي كردان جبوا مافي وان جبوا ستاتويه كي وان جبوا دم كازاغونه كي جبوا خو ببينن مافي خو ببينن حينين خو ببينن جبوا الجهله كي ددن والآمد انها اجي لكونفرنسه كيما كونفرنسه كي جرينج انها قضيه اللي داخل هذا الدروجي انها انجرنامج دركت شش بارتي وهندكي رخصنين سيفيليه جواكي جي حطنا برهف جبوي يعني بداوي كرنا الشر وبرسبكتيف سياسي جبوي چاره سريه برسبكتيف سياسي انها كونفرنسه كي حتى الداخل جده دست بکر و ایرو نها خلاص شگلک دور کردستانه و جو ترکیه هم روشن بیرون سپی ده بولتن بیدا مهین هرگولین زیداش تا وار بگرن مهدی مطلون و چگیان اورینت نیوز جو آمده گلکس پاس بله تماشاوان هجال هریما کوبانی یکمین ناوبندا درمان کرنه بو نخوشی لشمانی هاتیه وکرن هر وسط ده هفکاری کماله بهاریا لهوارچونه و دسته تندرستی هریما کوبانی دوه ناوندک به بو درمان کرنا کسین کو نخوشیه لشمانی دکوین هاتنه وکرن بجیشکه نخوشخانه لاش لکوبانی دکتر صالح حجی محمود دازانین کو صدما بلاف کرنا و نخوشیه ج کلمه شانه او د دمسال پاییز و هاوینه دا زیاده تر بله هفدم لهریما کوبانی پارتیا دموکراتی کردستانی لسوریا پدکسه چالاکیک لدیجی ایریشن حکومت ترکی به سر باجارین باکوری کردستانی و ارگانیز کریه. هر وسا جبو شرمزد کرنا ایریش و بن پیکرن حکومت ترکی لدیجی سیویلین باکوری کردستانی پدکسه چالاکیک ج میدان آزادی یا باجار کوبانی بره و خست و کسین کو بشداری چالاکیه بون پشتگیری خو بو گله باکوری کردستان نشان کرد. لشگرن سینور ترکی لهریما عفرین گله راستاندن زاروککی لگل دایکا و دماکوان دخواستن سینور در باس بکن. گله باران کرنه و ده انجام دا زاروک جیان خوش دست دایه و دایکا و جی بگرانی بریندار کتیه. لگوری هین جدارن میدانی هریما عفرین کو لشگرن سینور ترکی جنک و زاروکا و یا گند بیکا یه بسر باجاروک بلبله و گله باران کرنه. ده دما کوان دخواستن سینور در باس بکن و ده انجام دا زاروک جیان خوش دست دایه و دایکا ویجی بگرانی بریندار کتیه. ناوندا تندرستی الباجار حسکه بویه 3 سالن به نرخ ارزان آلیکارین ولاتیان دکه و همو بجشک ناونده جی خوپیشن دا کو دست آلیکاری بدن ولاتیان روجاوی کردستانی.
سێ ساڵ دەڕباز دەبن ناوەندە تەندروستی لە باژارێ حەسەکە بەکارێ خۆڕا دەبە. دوو دەستپێکێدا گروپەک ji بەژشکن حەسەکە ئەڤ ناوەند vekirن û ji xwerekirin wekî projekî alîkarî. Ji bo beşê herî mezin ji xelkê bajar nikarin herin navendê bejişkî û bejişkên taybet. Li vê navendê hemû beşên bejişkî amade ne û li ser dirêjahiya heftiyekî programê xwe didomînin. Her wiha nirxê dermankirina nexweşa 400 lêrê Sûriye li cihên taybet 1500 ta 10,000 lêrê Sûriye û kesê xîzan nikarin bidin. Derbarê karê vê navendê welatîkî ji nexweşên bejdar ji Orient re got em gelekî keyf xweşin bi karê vê navendê ew bixwe rengek ji xizmetgozariya taybet e ji bo alîkariya kesê xîzan û axiftina xwe berdewam kir. Em bihêvîne ku alîkarî ji vê navendê re werê pêşkêşkirin dek û bêtir xizmeta welatiya werê kirin. û li dirêjahiya heftiya borî navenda tenduristî kampanyek li derxist 8 rojan bêpere pêşwaziya nexweşa dikirin. Derbarê zanyariyê bêhtir ji Orient re bejişkek ku endamê vê navendê ye got ji ber serma zivistanê nexweşî pir bûne û em wekî bejişk ji erkê me ku em li welatiyê xwe xwedî derkevin. Di heman axiftinê de bejîş got karê me xwe bexşe bêpere li vê navendê em kar dikin ji ber armanca me ew e ku em xizmeta welatiyê bajarê xwe bikin. Di vê navendê de dermanxaneyek heye û dermanin bi nirxekî pir erzan difroşê nexweşe. Li gorî rêveberê navendê di heftiya borî de hin alîkarî ji navenda we re hatiye pêşkêşkirin ji ber vêyekê wan li dirêjahiya heftiyekî bêpere pêşwaziya nexweşa dikirin. û her wiha derman jî li ser we belav dikirin. Karê navendê girêdaye bi pêşkêşkirina destên alîkariyê ji wan re dek û kar bin alîkariya welatiyan bikin. Tiştê êmayî ji bultena me dubara kirina sermûceya. Hêzên Sûriya Demokratîk li Bakurê Helebê pêşve dikevin û deriyên sînorî yên Tirkî li pêş 7,000 koçberî ji Heleb û Idlibê girtî maye. Rêveberiya xwesterî nûnertiya xwe li Moskow vedike û Erdogan dibêje peyede li ser serê Kurdan bûye belav. Firokeyên navnetewî bi tundî bargehên Daişê li Kerkûkê topbaran dikin û li Wanê li Bakurî Kurdistanê di navbera PKK û artêşa Tirkî de şer û topbaran. Bi vê awayê em giştin dawiya bultena îro heta bultena siba şad û bextewar.